Narod je specifičan, čim poslije ogladne brzo kad dođe taj dan se pričesti pa žure kući da se bar popije kafu. Malo smo imali prekid od predavanja, dolazak iz tribina koje smo ovdje imali. Evo danas imamo opet posebno čast, da nam je Aleksandar Gajšević, danas smo opet gosti, domaćin ponovo sa njegovim dragim gostom Davorom Žaltom. I ja sam slušao kada gospodin Gajšev poslao neka predavanja, kad je bio gost kod njega i nešto malo čitao o našem današnjem gostu, nisam ga prethodno poznavao i baš kaže njemu kad je počeo da priča o biografiji njegove, malo sam se pogubio, što kaže Bećevi za nebeselo mislim. Jedan poseban čovjek i drago mi je da sam ga upoznao, bar ovako sad evo i lično. I evo, prepuštamo se njihovim rečima i baš se radujem da ste naši gosti. I nam je tema i savremena i od prisutne, tako da radošno i zadovoljstvo ćete ovako da saslušamo naše izlaganje koje je vam ste došli i evo prepuštamo se. Hvala oče na divnim rečima i hvala vama što ste ostali posle liturgije. Baš sam rekao Davoru, nemojte se, nećemo dužiti, pokušat ćemo da budemo što koncizniji i da na što jednostavniji način predstavimo današnju knjigu. To je zapravo jedan zbornik radova koji je pokušao da govori upravo na ovu zadanu temu, savremeno čitanje Apokalipse. Dakle, Institut za studije hrišćanstva i kulture je organizovao jedan simpozijum. Davor Žalto i Danijela Marković su bili glavni organizatori toga, pa predlažem profesoru Žalto da odmah krenemo da obrađujemo možda najznačajnije pojmove kada pričamo o ovome i da vam ostavim jednostavno pitanje. Prvo, šta znači sama reč Apokalipsa? Najprije su moje strane pozdrav svima i hvala za gostoprimstvo, za poziv. Nadamo se da ćemo opravdati, ali djelimično, pošto se smrzavati ovdje nešto još duže i što je ručak još dodatno odložen na našem prisustvu. Apokalipsa znači otkrivenje, doslovno otkriti. Nešto što je sakriveno i nedostupno pogledu i znanju. Tako da se kod nas običajuje jedan i drugi pojam, ne samo grčki, da to direktno držimo, što smo mi uzeli ovdje za naziv Apokalipsa, jer on ima taj dodatno još pristup, ne samo otkrivenja, već često apokaliptična vremena, nešto što su neka krizna, dramatična vremena i izvršenja, a imamo i ovaj Apokalipsa koji je bliže prevodi na srpski, taj islamski pojam. Dobro, kažete nam, molim vas, sam tekst Apokalipsa, kada je on nastao, koga je napisao i kada već govorimo o savremenom čitanju, kako se taj tekst doživljavao, shvatao, analizirao kroz vekove? Tekst Apokalipse je negde vezuje se naravno za gramadu bogoslova i po tradiciji je to otkrivenje koje je Jovan imao doživljao na ostrvu Patmos pred krajem, dakle reč o kasnom prvom veku nove ere. Dakle, od tih novozavetnih knjiga, kada posmatramo Bibliju, su najranije novozavetne knjige. Pavlove poslanice i onda posljednji tekst hronološki nastao, koliko možemo reći, jeste Jovanov taj tekst Apokalipse. I dugo vremena, posledite, koliko vas je čitalo Apokalipsu? Da, a koliko je evanđelje, barem? Ta proporcija govori da je prilike podignuti u rukama jedno 4 puta više je barem čitalo evanđelja ili jedno od evanđelja u odnosu na onih koji su pročitali Apokalipsu. A sve te knjige su naravno ono što zove Novi Zavjet. To pokazuje nešto govori o toj knjizi i o njenoj recepciji kroz hrišćansku tradiciju. Trebalo je dugo vremena da
usklađenima sa posledicama apostolana vreme apostolskim tokom. Ali dugo vremena je ona percipirana kao nešto, postavila su pitanje da li to, kako to pripada ovom kanonu, ili ona ta knjiga je bitno drugčija od svega onoga što nalazimo u Novom Zavetu. I jedan od razloga zašto ona drugačija je taj neobičan simbolizam koji ona koristi. To je knjiga prilično teška za prođenje kroz nju i mi smo zato stavili u ovoj knjizi počinje sa tekstom otkrivenja Jovanovog. Dakle, možete ovdje čitati isto ovo što ima naravno u Novom Zavetu prevode Marijana Čavića. I sad tu imate, evo recimo, prosto slučaj, otvore glava 9. i 5. anđeo zatrubi i vidi zvezdu koja se neba pala na zemlju i dade joj se ključ od ždrela bezdana. I otvori ždrelo bezdana, te se podiže dim iz ždrela kao dim neke peći, a sunce i vazduh veku pomračeni od dima i ždrela. Jedan od tih izvora. I sada tu gotovo da svaka rečenica i svaka reč je potrebno na neki način interpretirati da bi se vidjelo šta taj egzotičan jezik i egzotične slike zapravo znači. I naša je zapravo pokušaj bio upravo to po prvi put na srpskom jeziku da se pojavljaju nekakva savremena čitanja, ne samo teksta, otkrivenja, dakle ima i toga, pre svega, nego i recencije ove knjige otkrivenja u recimo popularnoj kulturi, u filmu, u literaturi. Ona je postala inspirativna upravo zato što je taj jezik i simbolizam toliko neobičan, što se toliko razlikuje, a ima i kako tako je naravno šta da nam kaže i o hrišćanstvu i ona kraj krajeva vremenu u kojem živimo i kako se to vreme odnosi prema višetim tradicijama na svetu. Dobro, kako onda treba tumačiti taj tekst, pogotovo u današnje vreme, pogotovo u vremenu koje mnogi označavaju kao apokaliptično? Za hrišćane je nekako svako vreme apokaliptično, dakle svako vreme je vreme u kome se može otkrivati hrišćanske istine i svako vreme je neko koje vreme, da kažemo, nekog suda gde sudimo istoriju prema onome što će doći posle istorije, sami sebe na neki način prema onome što ćemo biti i što možemo biti, a danas je to i to je negdje bila inspiracija da osmislimo šta nam koji se može reći u vremenima koja su zaista mnogima dramatična vremena, dramatičnih promjena, kriza sa vrlo neizvjesnim krajem. I sad taj tekst Apokalipse je često shvatan upravo na taj način, da on govori o poslednjim vremenima, a ta poslednja vremena, dakle istorije, kraj istorije, a da se istorija završava nekim dramatičnim događajem. I da taj kraj sveta nije nešto što će se dogoditi baš bezbolno i onako na jedan legitiman način. Ali to je samo jedan segment čitanja ovog teksta. Ono što se meni čini da je mnogo čak i važnije jeste recimo veza tog teksta sa liturgijom. I to je često puta bilo prenebregavano. Autori su se toliko fokusirali na ta, da kažemo, društvena i politička dimenzija koje možemo interpretirati otkrivenje, a mnogo manje da to stvari jeste jedan tekst koji govori o crkvi, govori o hrišćanskoj zajednici, govori o liturgiji, govori o tome kakvo je mesto te hrišćanske zajednice i toga šta hrišćani radi u ovom svetu u odnosu na tradiciju koja je bila pre toga i u odnosu naravno kuda se čitav taj tok kreće. Tako da, kao i za sve druge biblijske knjige, nema tu jednog tumačenja, jednog jednostavnog odgovora na komplekovana pitanja, nego više različitih segmenti i možemo ih uvek iznova otkrivati. Od onih koji su jednostavniji do onih koji ne govore o nekim značajnim hrišćanskim istinama. Ne znam da li se ovaj odgovor zadovoljava, hvala te gađe. Nije toliko važno kompliment koliko ljude koji su ovde i slobodno Davor je već vama postavio pitanja i vi možete već sada postavljati nama pitanja, što god da nas zanima, ali pretpostavljam da će sigurno jedno doći sa vaše strane, jer nije bilo promocije, da nije bilo reči o tome, o tim brojnim simbolikama, o brojevima koji se pojavljuju u Apokalipsi.
Mene sad zanima. Sami nas. Samo zbog 666. Ne izvlačite iz konteksta, molit ću. Kako kažete? Ne izvlačite iz konteksta, molit ću. Pa to jeste jedan, verovatno imamo ovi jahači apokalipse i broj 666 su Jedna konica bez ilustracije koje se čini da to su među najeksploatisanijim motivima. I kad se gledaju, ne znam, hollywoodski filmovi i pojedina dela, to se jako često koristi, to je zanimljivo i taj deo jeste doslovan citat iz otkrivenja, kako se govori o znaku zmeje. I sad daje se udstvo, jer se to kako će prepoznati, znak zmeje, pa kada to je ono ko ima mudrost, da razume, jer to je znak 666. Sad se dugo interpretiralo šta to može da znači i ako ste gledali neki od ovih, ne znam, History Channel i slične programe, koji su razni stručnjaki, ovakve i onakve, koji su to pokušavali da interpretiraju te preko neke numerološke vrednosti, pa da prevode to koja su to slova, pa kako to moglo da bude. Ono što se meni čini kao najbolji pristup tome, barem iz hrišćanske perspektive, jeste u stvari vidjeti tu simboliku tih brojeva u tradiciji judeohrišćanstva. I tu treba krenuti od onoga što je zapravo ne 6 broj, 666, nego 7 i 8. A šta znači u toj tradiciji sedmica i osmica? Koju može... Kako? Osmi dan Vaskrsa, 7 dana stvaranja. Tako. Dakle, 7 dana stvaranja u toj judeo-hrišćanskoj tradiciji koju ne možemo razdvajati, to je zapravo jedna tradicija koja ide ono što je predhrišćansko i ako hoćemo staro hrišćansko, pa onda ono hrišćansko koje je novozavetno. To je tradicija koja kaže 7 dana je stvario svet, odnosno 6 dana stvario, 7 dana se otvorio i zato je taj 7. dan i 7 ciklus savršenstva. A za hrišćanje da dodaju tome 8 dana kao što je u stvari simbol Vesne, simbol nove tvari, novog stvaranja, carstva nebesko. I zbog toga, kad pogledate i danas, mnoge crkve i krstionice i tako dalje se pravaju u obliku oktogona, 8 strana, neslučajno. To je upravo simbol tog hrišćanske koncepcije savršenstva. U ovoj do Hrista koncepciji to je 7. I 7 je zato simbol savršenstva, a umnožavanje jednog isto jeste u stvari princip koji se koristi u literaturi i antičkog sveta, pa i kod nas, kada čitate naše narodne pesme, često imate jednu istu stvar koja se 3 puta ponavlja. I sad pitate iz naše savremene perspektive, pa dobro, šta ima da pričaš 3 puta, znamo koji smo čuli prvi put, zašto je potrebno ponavljati, a to ponavljanje zapravo ukazuje na produžavanje u večnosti. Kada vidite to, kada kažemo da ljudi i u vekove. Ona je ima ontološkost, vekova, što nije to već i svega. Ali to ukazuje na to u beskonačnost. I iz te perspektive onda ono što je skoro pa savršeno, znači da je nesavršeno. A to je šestica. Šestica je, dakle, postaje simbol zato što je 7 savršenstvo, 6 je nesavršenstvo. A po istoj logici umnožavanje nesavršenstva i nesavršenstva u večnosti. I zbog toga to postaje simbol demona, zla ili otpadništva. Dakle, ono što pokušava negativno da dostigne to savršenstvo, ali savršenstvo više bi rekli iz naše kulturiste perspektive u zajednicu sa Bogom, ali odbijajući zajednicu sa Bogom. Dakle, nemogući pokušaj ono što se pokušava u večnosti kao nesavršeno. I to naravno možemo reći i da je zlo, ono što pokušava da bude nešto, ali zapravo to nikada ne uspije. Ako je to jedno obrazloženje mnogo manje atraktivno nego što hollywoodski filmovi pokušavaju to da predstave, ali upravo u tome i jeste stvar. Kada uzmemo samo neke fenomene površne,
onda iz toga napravimo nešto što je tako atraktivno, stimuliše na jedan površan način neku maštu, a zapravo skriva time ono što su mnogo važnije i mnogo dublje dimenzije koje možemo otkriti u hrišćanskoj tradiciji. Jeste zadovoljni ili imate neka potpitanja slobodno? Ako ne, da li profesore po hrišćanskom verovanju je apokalipsa nešto što je neminovnost, što će se sigurno desiti? Pa ona se već desila kao budemo podrazumevamo to otkrivenje. Dakle, ona počela sa tim otkrivenjem Isusa Hrista, koje je dakle, u tom smislu ona otkrila se to. I to jeste, dakle, njen smisao prvi i osnovi tog teksta jeste da u stvari otkrije odakle ta hrišćanska zajednica dolazi i kuda ona ide. Šta je to što je vrlo specifično? Kakva je veza između stvaranja sveta i kraja sveta? I zbog toga se i dogodilo tako da, mislim, trebalo je tu jako puno vremena da dobijemo ovu verziju Biblije, recimo kad uzmete sada ovde i kući kad imate, ta knjiga koju mi danas zovemo Biblija i Sveto pismo, trebalo je 1000 godina da se to uobliči, ali na kraju kada se uobličilo posle mnogo godina, prva knjiga te kolekcije jeste Postanje, poslednja knjiga jeste Otkrivenje. Ne slučajno, ne zato što je se to samo hronološki uklapa u priču Postanja govori o nastanku sveta, a Otkrivenje o kraju sveta, već zbog toga što je jedna knjiga na određen način pretina drugu. Jer nije samo priča o stvaranju sveta, priča o stvaranju sveta. Ona je priča o određenju koji god to ne može zvučati. Kao što ni Otkrivenje nije priča samo o kraju sveta, nego opet kažem o liturgijskom smislu sveta, koji se osmišljava kroz liturgijsku zajednicu i euharistijski prinos. I sad možemo naravno o tome puno pričati, ali bojim se da bi ovdje učin mnogo više kasnije, možda već kasnije, tako da možemo to ostaviti eventualno ako ima još neko pitanje, pa da nešto od toga razjasnimo. A da li je apokalipsa neminovna u ovom smislu u kome se kolokvijalno to koristi kao sada neki kraj sveta, u smislu neke dramatičnog kraja ili ne znam, neke globalne katastrofe, pa naravno da nije neizbježno. Jer istorija ne zavisi samo od Boga, nego zavisi od čovjeka. I samim tim što smo slobodni, možemo da taj istorijski tok menjamo i utičemo na njega, tako ne bi se završilo na način na koji ide po savršenom preporučenju. Ali nekako već pomenuta ta popularna kultura kao da je stvorila jednu svest o apokalipsi kao nečemu užasnom, kao o nekoj vrsti kazne Božije za ljudsko predstupništvo, za tome što su okorili jednostavno u grehu. Kako to tumačimo? Hrišćina tu nemoćno običaj, inače smo na ti probama, slavići na ovim stvarima i onda ja uvijek ne znam sam da li ja mogu sam na ti ili na ti. Dakle, ima jedan tekst u ovoj knjizi, jedne savremene britanske autorke, koja je prvi njeno nešto ovo objavljeno sa srpskom jeziku, koja na jedan izuzetno zanimljiv način, potpuno temeljem u tradiciji, interpretira hrišćansku uopšte istoriju i konkretno ovde ovaj tekst. Ona se inače u svom radu, iako nije samo pravoslavna, ali se sa pravoslavnim susrela jako davno i mnogo koristi pravoslavnih primjera, ikonografije pravoslavne autora, kao potporu njenim nekim tezama. Samo jedan kratak ekskurs da to ilustrujemo. Ona samo kaže da se dugo bavila starozavjetnom tradicijom i pre svega taj hram, Jerusalimskog hrama, kao što svi znamo, hram se pominje i u evanđeljima, to je bio centar, fokus Jerusalimskog hrama, judejske tradicije. Hristos ima rodicu vezanu za hram Hrista, koji je vezan za hram Hristovu
uči sve te tekstove, kako je mogao da izgleda taj ritual, recimo, tom judejskom hramu, o kome čitamo kroz Stari i kroz Novi Zavjet. Kažem, kada sam kasnije, kad sam već to istražio, zadesila se na pravoslavnoj liturgiji. Jedan kaže, moj prijatelj je rekao, pa ovo će tebi sigurno biti neobično. Malo, kaže, ja došao, kaže, ne naprotiv, ovo je meni jako blisko, jer ja ovdje na pravoslavnoj liturgiji vidi kako je izgledala služba, recimo, u Jerusalimskom hramu. Sa mnogo paralela. Zašto je sada ovo tim? Zato što u tekstu otkrivenja, to vraćam se na pitanje, u tekstu otkrivenja po njenom tumačenju možete čitati. Upravo Jovan govori o toj tradiciji onih koji su služili prvom hramu i ona smatra i puno iznosi dokazati u toj tezi. Ta služba prvog hrama se nastavlja, ta tradicija se nastavlja, koja je različita od drugog hrama. To će nam trebati poslati predavanje zašto čemu je različita. I da je u stvari hrišćanska zajednica samo nastavak sa dolaskom sada u utemeljenje Mesije, dolaskom Sina Božije. To je ispunjenje, ali ne prekinuti u tradiciji prvog hrama. I onda ovo pitanje razdvajaju se ovi i oni, da to ima smisla upravo u tome. Tradicija koja je bila neprekinuta u odnosu na, da kažem, istvarnu tradiciju koju ona vezuje za tradiciju drugog hrama. Tako da taj tekst možemo čitati tako da se u vreme Jovanovu otkrivenja Isusa, dolaskom Hrista, da se objavljuje ili ponovno otkriva ono što je tada bilo skriveno. A to je postojanje prekinute tradicije koja je vezana za službu, koja je vezana za čak otkrivenje, jer ona pokazuje kako se u Starom Zavjetu zapravo otkriva trojični Bog. Kako je to trojica ili Bog u smislu prvog hrama i da prema tome nije ništa čudno da hrišćani nastavljaju tu tradiciju. Dakle, hrišćanstvo je ništa novo, ovo nije ništa što je, nije ništa novo je, ali nije prekid za nečeg, nije inovacija koja je nastala nišćega, nego ispunjenje te tradicije prvog hrama. I to upravo kada kažem ima više nivoa na kojima se taj tekst može čitati, ovo je upravo jedan od tih, da se vidi šta je ono što je vera i služba koja je tradicionalna u odnosu na promenjene, izmenjene službe, verovanja, tekstove, koje recimo organizuje za tradiciju drugog hrama. Ali to je više. U tekstu se pominje pojam Novi Jerusalim, da je upravo u tom trenutku kada dođe do kraja sveta ovako kako poznajemo, bit će uspostavljen jedan drugačiji način egzistencije koji će se odvijati u takozvanom Novom Jerusalimu. Šta to znači? A da, to je sam kraj otkrivenja. Evo da ga nađemo. Kaže, grad pak ležaše na 4 ugla i dužina mu je kao širina. Izmjeri grad prstom 12 stadija, njegova dužina i širina i visina bio jednaki. Izmjeri njegov zid i tako dalje. I kaže, a hrana ne vidi u njemu, jer njegov hram je Gospod, Bog Vседržitelj i jagnje. I tom gradu nije potrebno sunce ni mesec da mu svetlije, da slava Božja obasja i jagnje na njegovom svetlu. To je vizija kako dolazi nebeski Jerusalim u ovaj svet. Zašto su bitne ove mene? Zato što one kažu da je to u stvari simbolički svet, naravno simboli, ali simboli su važni kao ikone su važne, zato što one vezuju ono što jeste sa onim će biti. Dakle, to je forma kocke. A forma kocke je upravo imala svetljenja u Jerusalimskom hramu. To u hrišćanskom hramu postaje ovo što iza nas, oltar. I zato je ta tradicija, zato u pravoslavnim crkvama mi imamo i dalje upravo kao vezu sa tim pregradom zastor koji postoji i u Jerusalimskom hramu. U Jerusalimskom hramu, što mi zovemo oltarski prostor, se zvalo svetinja, imamo oltar kocke. Ovo gde mi sada sedimo u Jerusalimskom hramu bila svetinja, gde je bio pristup dozvoljen samo sveštenicima, u svetinja samo prvo sveštenika, i to samo jednom godišnje.
I imali smo onda dvorište gdje su vernici mogli i prinosili su žrtve i tako dalje. Dakle, ta simbolika vidite kako kroz arhitekturu i kroz kulturu ona se čuma, to je ta neprekinuta tradicija. A dolazak kao što je hrišćanstvo, svi kršteni postaju carsko sveštenstvo, sveštenici, pozvani ono što je stvaranje čovjeka, svi ljudi su pozvani ili carsku svešteničku proročku službu, dakle da se brinu o ovom svetu, proročku, da nameštavaju doslovno da prorokuju o carstvu nebeskom i svešteničku da prinose ovaj svet kao dar ovog da bi promenio način svog postojanja. I zato smo svi mi ovdje danas u onome gdje mi je u Jerusalimskom hramu ili samo sveštenici. Zato što smo svi sveštenici u hrišćanstvu. A sa ovom vizijom dolaska u Jerusalimskom hramu svi zapravo, ceo svijet ulazi u oltar, ulazi u svetinju nad svetinjama, jer i to je zapravo metafora carstva nebeskog gdje je jedini nego sveštenik u stvari Hristos. I tu, tako pogledate stvari, onda vidite da se tu radi o mnogo zanimljivih i značajnih stvarima nego što to hollywoodski film pokaže. Treba da brinemo i ovom narodu i da je hladno i da su hladni. Pa evo, mi vam prepuštamo reč ako imate nekih pitanja, komentara, slobodno izvolite. Nema loših pitanja sam. Možda jedno pitanje ima? Vidim da se odnosi preko. Jel vi hoćete? A ne? Ima i reći o tome da će zapravo se pojaviti neki znaci pred apokaliptičnog vremena, znači nešto što se dešava u svetu, a što nam govori da zapravo nam se približava taj kraj. Da li o tome govori otkrivenje? O čemu ćemo govoriti? Pa, ne na taj način. Dakle, otkrivenje govori već o onom tu imamo ona sa početka otkrivenja, recimo, o pisma koja upućuju ili upućena anđelima. I to je zato što zanimljiva simbolika. Anđelima pojedinih crkava. I sad tamo kaže se, ko sada nađe, znači anđel, recimo, kaže crkve, evo, i anđel crkve u Sardu napiši, ovo govori gore što ima 7 Božih rukova i 7 zvezda, znam tvoja dela i znam da si živ i tako dalje. Time se u stvari opet vezano za konkretne crkvene zajednice i za liturgijski kontekst. Jer šta znači, recimo, anđel u hrišćanskoj tradiciji? Taj se termin koristi naravno za anđel, zamišljamo bestelesne biće i tako dalje. Ne možemo zaboraviti da svi anđeli, kako ovdje imate istoriju, Mihajla i Gavrila i tako dalje, da su svi oni, u stvari njihova imena, su Božji atributi. Oni su odnosili na Boga. A anđelima se, kroz čitavu ovu tradiciju judeo-hrišćansku, također nazivaju sveštenici. I tako kada u otkrivenju kaže anđel u te crkve, konkretnih crkava, dakle konkretne zajednice, konkretnih gradova koji su bili, to zapravo znači njihovi nepiskom. I to opet govori upravo na ovome. Dakle, koristi se jedan simboličan jezik zato što se njime može izraziti mnogo više, ako znate kontekst, ako ste u tome nego što se može ovako jednostavno precizni jezikom reći. Jer ovdje čuva anđel je onaj koji čuva upravo zato što je ulazio u oltar u Jerusalimskom hramu. To se isto koristi u tradiciji Starog Zaveta. Prvo sveštenik kada uđe u hram postaje oboženo biće. Kada izađe kroz taj zastor, on je bio metafora onoga što se hrišćanstvo došlo, odnosno Hrista. Onaj koji je svetinja svetinjama predstava nema carstva nebesko. Onaj koji izlazi iz svetinja nad svetinjama je
Bog koji uzima na sebe ljudsko telo, ljudsko sveta. I tu negdje treba na te dimenzije mnogo više podsjećati. I to je taj kraj sveta. Kraj sveta jeste sjedinjavanje ovoga sveta istorije sa carstvom nebeskog. Zapravo naš ulazak u carstvo nebeskog i simbol spriječava tu svetu i svetu. Tako da tu i svešteniki treba stalno episkopi pogotovo podsjećati na to da pored svete, kako imamo uvek administracije, crkvene i svega drugog što mislim, ali da njihova služba kao izgleda svih nas jeste nešto što zapravo vezuje ovaj svet sa carstvom nebeskog. I ja mislim kad bi imali episkopi i sveštenici prvo znali mnogi nemaju pojma o tome šta zapravo radi kada učinu dejstvo. A kada bi imali malo bolju svijest države, da bi imali daleko veću odgovornost prema tome. Dakle, oni su ti koji simbolizuju Hristovu inkarnaciju, dolazak u teologiji, izlazak iz carstva nebeskog u ovaj svet, da bi ovaj svet pribao carstvo nebeskog. I kad pitaš za znakove, a to su znaci koje je Hristos ostavio svima nama, da po tome svet može da nas prepozna i da na taj način uvodimo svet u carstvo nebeskog. Dakle, da ga vodimo ka njegovom kraju koji je zapravo večni život. A evo, pomenuli smo i ove korice i tvoje veoma lepe i zanimljive ilustracije, gde si nacrtao ta čuvena 4 jahača apokalipse. Ko su oni? Pa tu je, ta simbolika, recimo, ima sporenja dosta od autora koji su bavili time, kao što znate, skoro svaka rečenica iz Svetog pisma analizirana, imate biblioteke, čitave o pojedinim segmentima, tako da je to pitanje analizirano i tu nema nekog konsenzusa, neki smatraju da je to preuzeta simbolika, recimo, iz Rima, pošto naravno, hrišćanstvo se razvija u kontekstu Rimskog carstva i dosta te simbolike koje nalazimo u Novom Zavetu je vezano za Rim. Neki su čak pokušavali da tumači ovo čuveno 666, kao u stvari jedan simbolički prikaz nekog careva iz tog vremena, jer su hrišćani često gledali ne svi, ali mnogi na Rimskom carstvu kao personifikaciju zla, kao nešto što je demonsko samo po sebi, pa neki iz toga izločeno čak carstvo i politička struktura kao tako da je nešto nužno zlo, ali neophodno nešto sa čim se mora živjeti. Tako da su mnogi jahači apokalipse u njihovoj koreografiji, kako se ovdje opisuju u otkrivenju Jovanovu, neki vidjeli u stvari metafore za, recimo, rimske generale ili rimske vojskovođe ili rimske legione. Da je to nešto što je po definiciji suprotstavljeno hrišćanstvu i kao što znamo, naravno, od Rimskog carstva je dosta stradanje hrišćana, ne uvijek, ne na isti način, bilo je perioda mira i tolerancije, imamo čak hrišćanske autore koji su pomirljivo sve odnose prema rimskoj religiji, čak smatruju da je hrišćanstvo kao pravi identitet Rima i tako dalje, ali imate i oni koji su tu vidjeli zaoštravali stvari i vidjeli u toj Rimu personifikaciju tog metafizičkog zla, satane, demona, pa samim tim i rimsku najizrazitije prisustvo, najvidljivije prisustvo Rima, to je bilo vojničko. Vojna je Rim bio izuzetno militaristička, vojnička jedinstana država i civilizacija, da je u tim jahačima apokalipse zapravo poistovećen način na koji su oni imali prilike da vide tu personifikaciju moći, vojne moći i političke Rima sa dolaskom kraja sveta. I neki su čak smatrali da naravno kada prođe to skrenuli u višeću tradiciju, da sa krajem Rima će doći u stvari kraj sveta. To je bilo i ovo vreme starog Rima, prenelo se u istočnu Rim, zato kada je padao recimo Carina, kada je padao, koji su očekivali to je kraj sveta, to je dolazak Antihrista, poslednja vremena koji sledi uspostavljanje Hristovog carstva, pa se onda taj ide prema kod mnogih Rusiju, odnosno nakon vreme je preuzelo Rimsko carstvo, pa kad je palo Rusko carstvo od 1917. onda su bili mnogi smatra, to je sada kraj sveta, više cara, više nasljeđa Rimskog carstva, pa opet to neće baš ovako ide. I
i tako, onda je bilo drugih fantaziranja na tu temu, ali to je, ja mislim, upravo taj pogrešan pokušaj prevođenja na jednostavan način, vrlo simboličnu sliku koju imaju drugi značine da tu prostor neku političku radu. Ko su je taj čovjek? Pa jesmo ugovarali pa nema konkretno mogu zato što imamo više različitih potreba. Nema tu jedno nekakav ideološki konsenzus ni stručni konsenzus. Ali u tvojim ilustracijama ti jasno kažeš, drugi jakač rat. To je tradicija, dakle mi imamo tradiciju interpretacije kao smrt, ugar, glad i rat, dakle bolest, smrt, glad, rat i da oni da su to jahači koji sa njima dolaze te pošasti koji su donete svetu. Ali to je, kažem, jedna linija interpretacije, dakle nekakva zla bolest, sve to što je vezano za oskudicu i za ono čega je inače pate. Ratovi, oskudice u hrani, bolesti, smrt koji to proizvodi, ali kako ćemo sada mi to shvatiti, da li ćemo to shvatiti da se dešava sada kao rezultat nekakvog političkog sukoba, a nam dolaze neke vojskovođe ili su one obučene neke rimske odore ili savremeni imperijalni, ili ćemo to shvatiti i same te vojvovi smrti, kuge, gladi i rata, više na simbolički način, pustošenja ili tako. To je sve ostalo interpretacije. Ja mislim da je to jako važna stvar zapravo da u pravoslavnoj tradiciji, za razliku od nekih drugih tradicija, mi nemamo to da se sve mora cementirati i da mora imati samo jedno značenje i da može nikako drugačije. Da je zapravo ono što je mnogo važnije od toga da li ćemo se svi saglasiti sa pojedinom interpretacijom pojedinog stava, zajedničko učešće upravo u liturgiji gde se manifestuje ta naša vera. Dakle, gde smo lica kao po tom telu kome učestvuju. A ne po tome sad da će neko misliti ovako, malo različito ili malo drugačije. I to sad nije loše i to pomoći, kad smo već kod toga, da ta tendencija da unifikujemo mišljenje i da unifikujemo i teološko mišljenje, to je protestantska tendencija. Gde oni ne mogu, ako se mnogi protestantske zajednice, ako se neko malo razlikuju u stavu, tamo ne možemo više zajedno niti napraviti svoj crk, a mi ćemo ostati. To nije pravoslavno. Pravoslavni i tekako imaju širinu, pa možemo misliti ovako sve dok ne cepalice. Ali to znači da moramo biti otvoreni i da moramo poštovati slobodu i jednostavno na taj način ljudima, a sve više ima tih tendencija da se to unifikuje, pa ko se ne slaže sa mnom, ne možemo biti u istoj crkvi i ne možemo deliti istu veru. Da li sada možda ima neki izvolite? I da li u liku Mesije, njihovog, znači koje, da kažemo, oni čekaju, pošto oni pristani smatruju za Mesiju, da li je u liku jevrejskog Mesije, u stvari hrišćanski antikrist? Znači, da li je to jedna ličnost i da li je istina da oni, da kažem, rade na izgradnju trećeg hrama, i da li je to njihova, da kažem, sad tendencija, i opet ono znamo kada se izgradi treći hram, znači hrišćani, da kažem, očekuju da to je jevrejski Mesija, a hrišćanski. Mislim, da li se to sad prosto, da kažem, pošto mediji, da kažem, prenose neke slične, da kažem, informacije, ako ih znam, Jevreji dalje čekaju Mesiju, sada, da li je to jedna ličnost? Pa, mediji naravno što pišu, možda jedan princip nije uvek ispravan, ali je često ispravan, ako je nešto u mainstream medijima, verovatno nije istina. Dakle, ima naravno svega, to jeste tradicionalno odlaže, ali samo da upozorim jednu stvar, nikada koristimo termin, recimo jevrejski, budijski, to je mnogo šira stvar nego što kako mi to koristimo, jer hrišćani su takođe ili prvi hrišćani su bili Jevreji. Hristos je bio Jevrej. Dakle, po kulturi, naciji, fali, kako hoćete, po tradiciji koje je. Problem je što smo mi nekako navikli se da redukujemo to i da od mnoštva jevrejstava, kao što su imati različita hrišćanstva u to vreme, da samo jednu tradiciju koja je preovladala kasnije
uzimamo kao kriterij jevrejstva, judaizma i to slično. Dakle, jedno je rabinski judaizam posle hrama, kada je hram razrušen, drugo su neke mističke manifestacije toga, imate kabalističke, imate ovakve onakve, tu je sada kao i u islamu, dosta mnogo kontaktovanja nešto se čini na prvi pogled. U načelu gledamo da, dakle, od onih jevreja koji nisu u Hristu prepoznali Mesiju, a tradicije koje su preživjele, neki nisu, prosto su ugasili razaranje hrama, protirivanje jevreja i sve i tako dalje. To jeste očekivanje Mesije jer još uvek aktualno, dakle, očekuje se Mesija. E sad ima naravno hrišćani koji kažu, pa taj je sad vaš u stvari Antihrist. Ok, vidjet ćemo možda i ne. I postoji ti nagoveštaj da o gradnju trećeg hrama, ja pravo da vam kažem da sam vidio nekakve ozbiljne izveštaje koji govore da je to u tom. Da tih ideja ima da se napravi treći. Da li postoji tendencija, da li to isto da oni dalje, mislim, kad kažemo da se čeka Mesija? Da, ali ti oni nisu i njih ima mnogo više, mnogo različite. Dakle, vi među savremenim mjestima imate bar tri različite frakcija, ili kažem, koje su toliko različite da ako neko pripada jedno, drugi i drugo i u ekstremnim varijantama će da vas kapuju ako idete u neke delove i u sami. Dakle, ko šta očekuje, možemo pitanje da postoje neki koji smatraju da trebalo napraviti taj treći hram. Da li se neko time konkretno bavi u smislu traženja za lokacije ili pokušaja da se to napravi neko blizu planine hrama gde stoji sada kupova na steni, dakle islamska arhitektura, džamija, to gde po tradiciji to mesto njihovog hrama, ne znam, dakle to sigurno postoji kao ideja, ali da se nešto konkretno to ne radi i sve. Da, ja sam čuo nešto da zapravo taj novi hram mora da bude podignut upravo gde se sada nalazi Al-Aksa i da čak muslimani žive u strahu pošto radi se brojna iskopavanja arheološka ispod Al-Akse gde su temelji starog hrama, da oni ne naprave neki manifetlu kako bi srušili zapravo Al-Aksu, kako bi taj novi hram mogao ponovo da bude podignut, jer po tom nekom verovanju što sam ja čitao, njihov Mesija i ne može da dođe dok se ne napravi taj novi hram. Tu su sada, naravno, opet priče, ima tu školi od hrišćanstva, zato imate na Hristus, kada kaže, pa ovaj će hram porušiti i ja ću za 3 dana da se zidati. Što naravno metaforično znači da u stvari obnavljanje prvog hrama u hrišćanskoj tradiciji. Sad možete vi to tako interpretirati da će sad nastavno trećeg hrama, a za hrišćane taj treći hram je nastavno prvog, ako je zapravo crkva, ono što je novozadno vreme. Može se interpretirati tako, znači da će se treći hram doći do političkih vremena. Ono čega se treba čuvati kod hrišćana i kod svih drugih je da se vrlo lako te neke verske ideje koje su po prirodi samo jako kontrolovane. Te tradicije vrlo lako mogu instrumentalizirati u političke svrhe. I vi kad pogledate skoro pa da nemate sukob na ovom svetu koji se ne pokušava religijski obrazložiti opraviti. Ja tu vidim recimo mnogo realno i veću opasnost da se za pojedine ludačke političke projekte može koristiti. Vidite kako jedna uvek stilizovana pojedinačna uzeta pojednostavljena tradicija, to možemo postoji u pravoslavnom svetu, što to nije imuni na to, da se zloupotrebljava u političke svrhe, da bi se nečija moć pravila proširivala carstva, država, teritorije i tako dalje. Tako da ja tu vidim to uopšte nemoguće da se neko pozivajući se na te religijske ideje i opravdava recimo neke političke pokušaje da se, ne znam, sruše ono što je već tamo ili zauzme teritorije. To je moguće, naravno, najlakše da se pozivati na takvu stvar, jer to je religija, to je Božja volja i tako dalje, jer kao da neko ima monopol na tim šta je Božja volja, da je kontroliše i da je isključuje pred
Da, to se sada tu povezuje gdje starozavet na ono što govori o sukobu Boga i Matrina i o tom dolasku, u stvari, o tom krajnju sukusa koji potiču od vremena, to je starozavet. Apokalipsa nešto drugo govori da o tome o nekom ognju koji će ovdje biti o spasenju koji idu tamo i tako dalje, ali govori na kraju o tome da u stvari ceo svet ulazi u carstvo nebesko. To ima svoje segmente za hrišćane, nije i u ovoj tradiciji čak i prvog hrama. Nije glavno pitanje, kako kaže, borba dobra i zla je suviše opšte. I vi kad pogledate malo više šta je dobro, šta je zlo. Koliko nas da probate šta god probate da uradite dobro, pa to na kraju ima svoju lošu. Imate loše stvari sa vami, pa ima to svoje dobre konsekvence. Dakle, nije hrišćanstvo tu kao pre svega nekakav etički korektiv koji ima neki apsolutni etički kriterij. Jer da nema odnosno. Jedini taj kriterij je ljubav da mi pokušavamo da što je moguće više se, ako možemo ne činimo štetu, naravno drugog i tako dalje, ali poenta je u transformaciji preobraženog načina koji mi postoji. Jer kako god da ostanemo u ovom svetu kakav jeste i šta god da definišete kao dobro i šta god da definišete kao zlo, to će biti sve koji se raspada. Dakle, on mora promeniti način postojanja, menja način postojanja kroz ovu liturgijsku perspektivu, kroz tu afirmaciju ljubavi. A ne nekakvih abstraktnih, jer jako je opasno uvoditi te abstraktne etičke modele. Zašto? Zato što vi po bilo kom etičkom kriteriju možete nečovečno da se ponašate. Jer ono momenta kada vi kažete, to je zlo, to je metafizičko zlo, dakle vi dajete legitimitet da to možete istrebiti, da je to neko koje, da to nisu ljudi ili da istrebimo prirodi. Hrišćanstvo govori da ne sve to ima potencijalno perspektivu u carstvu nebesko. I zato su ti pojednostavljene, ne možete etički sistemi koji su pojednostavljene. Osim naravno najoštije da kažemo dajte ako da ne činimo, ako ne možemo da pomognemo, da ne činimo zlo. Ako možemo da pomognemo, da pomognemo. Ali da kroz to pomagaju, u stvari rastemo jedni sa drugima i afirmišemo ljubav. To je jedino što, ja mislim, ima smisla. Ako se zarodimo u neke etičke sisteme, oni upravo će postati iz sistema afirmacije i toga mnogo brzo sistem zla. Koliko je ljudi ubijeno u njimi etičkih sistema. Ti se ne uklapaš u ovo što mi pričamo, u našu teologiju i poredak, šta mi mislimo da je dobro, a ima na svom stranu. To gledamo, to je naša uspjetska istorija druga. Ima još to. Ili vreme ručku. Vreme ručku. Evo, samo da kažemo kratko šta još mogu počitati u ovoj knjizi. Dakle, tu su i tekstovi iz oblasti teologije, filozofije, ali i analiza šta je književnost rekla po pitanju otkrivenja. Sada ako hoćeš da daš neki kratak uvid u sve to, ili... Rekao sam već na početku nekog različitih pristupa na koji duži o tome koga zanima, možete tu da vidite, ali ima tu se prepriča tematika filma, tematika književnosti, ovih teoloških, više filozofskih pristupa i u tom smislu jeste stvarno nešto što je jedinstveno, ne samo čak i na srpskom i na šire, ljudi su redili takva kombinacija pristupa, imamo različite autore, kompetentne autore iz svojih oblasti, tako da Profesore, kada se završavao odgovor na prethodno pitanje, došlo mi je samo na kraju da kažem, pošto se tako divno govori o ljubavi. I o tome kao u smislu došlo mi je samo da kažem za sve koji veruju da nam je samo ljubav potrebna, njegove trpe za agape.